ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka singam beats aqua na molai moro hakajing dap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya kakali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Hadin kat henrius nem jong ka jingyai lenti jongka leng baki rai e raidam ki bala poi shado uput bala ha ban pendu pendam no yaka hanrei ha ka lai poterik unai weng arajar arpo ka Khasi Students Union kalala ban penki im sasisen pan yaka shnat trikam jongka kabadon hakasnong maukliau yaka bala tip kum ka maukliau kemrang unit yaka ni ka shnat trikam ka bathamai jongka KSU lapin scam do president barangba jongka ni ka seng usamla Lambok Starwell marngar haka jingyalang kabala donlang kiwai pat kinong yalam nakaseng KSU sengkme naka South Khasi Hills District bat kumjuru haka jingye donlang jong usordar kalai kentoj uba sngap tho sing ai umatabor ka maukliau kemrang uba ribit riatam bat kiwai pat kibala wan ban sakhilang haka ni ka sngi yaka KSU maukliau kemrang unit la yalam da usamla Rijas Maukon kum u president bat usamla Afel Tham kum u general secretary. Jadi usamla kiba leadership ya itu kita semua barang le syakmat barang lu taga khidmat ngacu sultanat patong papila enroll lagi akan ke sekolah jongka jai pedriu kabujutan rong di kaki akasan jongka ri bekerja untuk berkor. Next time bagi ai di trelang kungkin solution ya di perkhot di baru bat kunjui kiwe kiseng samla kiseng ibadon akan di sedang ai pray ki berapa por banwan lang personal ini dari por nanta kungkasen sama sedang mau beliau barasi ibadan ini nak kungkasen keban social welfare organization KSW naga seng lokmi nani sedang kalau kita kondan langru ngai jadi pray di kali kejing suge di sotrat jangan kuat berkat lang di netrelang ada kejimut paitelang batino gino kiseng sama sedang di badan ni kathan ni sedang jungi di kejing dan rekat ke jompi berlawan berplatform bersengal ni kalau kaya penambil si lagi pengitre yang kamu sekmat.